LPS close up thir tu te chibai vekule June nisom ni pakhat kan free anga khani kha khove ramthen khata international yoga day ti ania yoga engtin tinamo khovel mun sanga yoga day lomin yoga tin engamo taksa in soi na lam an boy puyani tin khovel mun then khata chuan World Music Day ti te poin an lo mang ve boka mun then khata National Smoothie Day ti te po in an lo mang boka ni keni rama ero thung chuan lalmang anu lom roi ni kan ti thena a fel fa em thung ani khamini khan aizola tennis court inrin ni chame zuar tu ten har samna an to klat maya mundang lam lian le konchen khata chame zuar te an nok sak lo lain khalai mi te khachu nok sak ti an ni big ni in anin soya AMC lam thok tu ten no kenan lo tum ani ome emponi sela khatinga khovel in lumlet lai khan tuipuiral ram United States President Trump pachuan khovel thiam tak main alo ti derani kha Israel le Iran indona inkara America ain rol don le don lo su kar nin hu vela khriatang atina puanga khati lai reng khan aruk takin Operation Midnight Hammer antia Iran rama bum thak dan tur asipai tanen an lo rel fel diam to ania US thona bomber B2 mangin Irana nuclear song bolna vati chiat an lo tum dai to ti chuan khamizan zan lai then khatan chuan June ni somni pahni poti thei ome chuta chuan America thona lian hlau em mai B2 bomber chuan Iran na panta a Irana an nuclear song bolna mun then khat awa bom ta ni kha B2 bomber kha awa thlok wangwanga Irana bom awa thaka ale le taringo tani lo kentel tam tak alo neya indo thona enga mozat te tui nuai long te America manro tha le ral thuam tha sang B2 bomber achet theina turatan khan an lo chevel ani chung vela chu I clear tang Nikir thla tarik ni somni pakhat tailam dar nga le minute somli khan Iran chungbo ruak thiang kuk chu ka pathir sakhat pound sing thum lai rit chuan darkar khata mel zasari zeta chakina ton tlang fuwa second somli pathum chung lakin GBU 57 bunker buster bom chuan Fordo Irana nuclear song bolna uranium hun puichu leinoi satlia achantir derani kha in bomna satlia nilo kum somni nuwa United States sipai che dan fel file thiamna sanjelan tir lena massa berani bom puak dur phena khan mithiam engamoza hunrei tak chungai tuana dollar maktado engamoza khol changka na ta na mante beng sika ngai tuana seng tu ram hruai tu te hnu ma atel vekani kathil minute somni panga chung leka Middle East geopolitical mel mang tidang lamdor theikha I hanbi chiang teang United States in Iran bom madar kar som pariata United States Whitman Air Force Base ground crew te chuan B2 Spirit bomber som pakozinga pakhat chu thok chuak turin an boy puya heng bomber pakhat hi United States dollar tu leding on hile point khat manvel ani ama angarit rangkachak ain aluzo thona satle aningot lova khol thila America chungnun zealan tirna le an thiamna lan tirna ani team leader chuan uluk takin 14 GBU 57 bom B2 stealth bomber in vua auxiliary fuel tank atui pound nuai khat le singriat JP fuel anti akhat traem ti tebaka APQ 181 radar system chuan na thok traem ti zong thiltereu te angalang akepama dikem ti zong chu uluk mangkhengin endik veka thil hote awanga an thil tumatlol pal chu ahlawom hleni ti chuan June ni somhile pakhat Eastern Standard Time
zan lai dar som pani le minute khata chia B2 chuan fit singkhat sang ni zalia thui Whitman thona tlan kong azo tanta thom nei mang hau lovin Ford General Electric F118 engine mang pound singkhat sang sari zathuma chakna pe chuak chungin B2 bomber rit tak chu van borua ka ain vor chuak ta infrared heat emission anti le satellite atanga radar ten anman lo nan pilot chuan B2 chu aleu kwal tir hnal wata B2 pilot bomber te hi an thlona ina chhome moti mai tur khopa B2 khal tur train liau an nia van boru ka po an thlona chu midang te mu mai theilo wa thuk ru thiam em te an ni thil dang dai ang reng tak chu khamizana B2 bomber te khan Iran lam an pan vek lo pasari te khan kho chak laman pana adang zongin kho thlang Pacific laman pan dai ani hei hi olsam tak le fing tak sia midang bum na anti ani Russia le Chinese satellite te chuan kho thlang lam pan B2 te chu an enjui ngal wata Guam United States thona base laman pan nge ni a hriain achan le wang hre hau lovenan lo buai pha hle ni chuti lai chuan Iran bom tur te chuan tu ma hriat lovin Atlantic lama antol lu zala hetianga in bum na hi thil ho tak angin langma se atangkai thei fu ani mel malam na satakina ti buaya an defense system lovin rin dan zong ati dang lam theya chuti lain annin ti buai tu om lovin an tumram tluang takin an pan thei thung Atlantic lama thlo dai hi kong ol sam berero ani lem lo B2 bomber hi achung lama atui paisa ringot mangin mel saruk zakua boru ka thlok theya external fuel tank mel sangale zanhi thlodai anei bok chu Missouri atanga Iran thlenna dai ani hrim a thlo chuana alet le turero in mel singkhat sangruk zathum boru ka athang angai don chu ero atui thunbel lovin atlin big lo wansanga thlok reng chunga atui an thunbel chu Zingdar Rivel Central Atlantic chunga an thlo lain ani chun kho en laya thlona danga tanga atui thunna a pipe bualu chat chu thil hau tak hriau ta tak te a khola thil tum anga harsa ani veinen zan kho thim noya phei chuan thil harsa awahan ni don te lulem thlona pani chu darkar khatamel zali le somruka chaka thlok chungin zan kho thim noya hriawa khola thil tumang chuan anin buat saita thlona khaltu pilot le atui thun buai puitu chunga mo phurna sang takom zan thim mup noya thlona control panel eng phet bak in ngana an nei lo an thiamna liawa a fu lo ain ngat atui petu tur chuan a thlona KC 135 atangin tui thunna do chu ati chuaka B2 pilot chuan chu thlona hnung fit som ni chia le thlona aya fit som panga aya niama chia a B2 thlona alo thlo tir ve angai chu aya dang lam hret chu a theilo hrim ti sual pal zawom chuan chiatna za khuwa thleng hal theya an sarkarin hau tak taka arwa man Iran bompo chople chila thul angai ngal thei Dr. Thiam takin uluk taka mi azai anga chet angai ni thona tui hi minute khata pound sang khata tamma thuna ngai pilot te thiam na sang takle tho dun thiam na ain ngat thui hle ti sual pal zau chuan dollar thuk le ding on enga moza manhu an mission ati hlo cham theya an nun na po an chan ngal der thei thona tui trum ni an thun hnu le thom nei manglowa darkar som paruk an thlo hnu chuan Iran beitur te chuan Iraq ram chung zon an lut chanta anti turan chan tak don ta thok le khata khoya changa lo kal nge ti po hriat lovin F-22 Raptor thlona pali an ron lang hal thota an chevel mel zani bial chu an APG-77 radar chuan a hol kwal hal zunga an thlona chu mu thailo ang tho thang ani Raptor pilot zinga ho tu ber chuan
an in biak ruk dan mangin report a pe a Disco 47 Sweet Picture Clean No Factor a han ti a chumi omzia chu an malam van borua ka engma hlau om love atina ani heng in biak ruk dan hi fighter pilot te in biak a tong kam big ni in mel malam te hriat thiam velo tura chanchin an in hriat zung theina na ti ani heng F-22 jet te hi an that zeron lan tir an ni satlia ngot lo jet pakhat hian AMRAAM missile parukle Sidewinder missile panian pai veka Iranian fighter jet lo thok thuda ompo a kap thanghal turin anin ringsa thlap chu mai la ni lo F-35 pariatin an hnunga alron veng zui reng bok Iran Air Force lam te chu an thave thokatang ti hrema se 5th generation squadron pani thok chuak te chuan an hu phur lo khop mai F-22 le F-35 indo thona te chuan B-2 bomber tan boruaka ton tlang thailo kul an hung sak ani ber Khovelina a hlau thon ruk angein June ni som pathuma Israel chuan Iran awa be thu tani kha ti chuan Iran po chu lo ngoi hle bik lova Israel chu lo chau ve na sa niang alo chang let ve nga la Israel khopui Tel Aviv ange po chiat na tam tak thi na le building chim tam tak a thlen ani chutianga anni ram pani indo na inkara chuan United States aron enroll thut mai Trump pa chuan Iran nuclear song bol na chu US sipai ral thuam tha mangin awanuai vele ta thungania heta hian American housing a po Trump pa che dan thlop tu le thlop lo tu an kat ve nuk thowa tin an dan hremi tenge ngei poin an rama an rural call hriat puina lova an Congress approval ni mi lawa Trumpan ama thuwa ramdang awa bengo takha dana ni em hi presidential power president thuneina ani rengem ti te an soi ho ve lai ania enga pochuni sela Trump pachuan a sipai te thuwa pe a sipai te chuan president thu pek chu an oilo theilowa an wa bom ta kha ani talan to ang khan US bomber B-2 kha awathok wangwanga bom watha ka alet kual le ringot ani lo wansanga atui thun te nga ya zanlaya thlona le thlona kha tuyen han in pe ni ya hau tak ve khopang tin akong sial tu US indo thlona ringot po kha za som ni panga vel asir vel an chechua ka hnunga ma kha tiang khan an be ani ya tui hnuai lama an tui hnuai long po alo che vele ta zelani Emponi sela LPS close up inaron thlen tu de bi aneman kalo dong song le photla kalo le thoyang LPS close up thir tu te kalo le ta Operation Midnight Hammer te in United States in Operation Minga Hanwania chuta chuan Donald Trump pathu pekin US sipaiten Iran anwa bei thut ani Anral thuam thul khung bomber anti khovela indona mel madona an voi khat man na ani he tun trum an lek chua hi chu chuan Irana an nuclear song bol na mun pathum fordo anti te Natanz te Isfahan te khang kha awa bom ta niya puirem rem khop mai tin khovela bom rit ber athak ania a bom kha rit em mai thona dangina phur ve zo rual po ani lo tin kha bom thona dante aturu zia ta chu kan hlir ho le turania chu mai ni lovin an tui nuai long United States tui nuai long po alowin rol ve ani USS Georgia anti khan Tomahawk cruise missile enga muzat kha khang nuclear song bol na mun Irana khan alo kap chuak ve pop mai ania khang te kha enge chan enga tinge tui nuai long te lowin rol ve indo thona enga muzat enga tingen tel khang zong te kha isil zel te ang F-22 thok chak le mu har sa jok su ama hruai tu atanga F-35 mel ma thona le thil dang man chak chia thuam chu mel ma te ngai ven tu le boruaka command center angin akhosa thung khamizan khan Iran lama indo thona cho an cha chuak lo ama darkar ni
tailam dar nga a B2 bomberine Iran boruak alu atanga fit sangli hla a tui hnuailong USS Georgia a Lieutenant Chuan tui hnuaya asana alo en to tui hnuailong chunga sipai tu ma in trong zayan rel lova ventilation fan rile electronic call rotated back eng thom ma omlo tui hnuailong a thok tu re chuan an thil tum poimo zia le an hlo cham chuan an ram United States mual pho na turani ti an frasiang hle USS Georgia hi submarine dang nen inang lo takani atira chuan Ohio class submarine nga siamania tui hnuailong nuclear ballistic missile phurtura duanani tuna chuan guided missile submarine SSGN angati danglam ani toa hemiatan hian United States dollar makta duai za sari ilai sen ani ngenghem nuclear ballistic missile somnile pali aya tuna chuan Tomahawk cruise missile za somnga pali ne na thuam ani to zo heti lai hian Iranian te chuan mundang dai an lo changa an radar chuan Persian Gulf tui thuk lo lam avila Georgia tui hnuailong biruk na lo lam dai ani ti chuan June somnile pakhat tlaidar lile minute nga a chia Georgia tui hnuailong atang chuan US Navy te chuan Tomahawk missile masaber chuan kap chuaka Iran nuclear songbol na pakhat Isfahan chu an ka chua tanga dar ka nile minute saria chia avadeng ta chuai mai B2 in bomathak ma darkar chan ve ania Iran air defense system lo huak dup nan le kong lo sat ko masatura ti ani Iran air defense in vansanga stealth bomber ringot alo tin zone line tui hnuailong atangin cruise missile som thum zetin an nuclear songbol na alo leng dar chuai to ani ti chuan an bom lian phurtu B2 bomberine Iran boruak alu main United States chuan tactic dang mang lein Eastern Standard Time a taidar lia a indo thona somruk aya tam Operation Iraqi Freedom an nei nuwa achet natle berna turin acheleta F-22 Raptor te anunga F-35 abaka F-A-18 Super Hornet EA-18G Growlers te anunga F-18 thona rualin alaron zuibok heng thona chi sang hian ti tur san thewan nei veka athenin missile an ka chua lain athenin Iran radar an lo ti buaya Iran electronic call te an lo ti zambok an na ber chu an thona lian le bom hlo om phurtu ber B2 ta na buana om hau lova bom thak theidan tur lo boen sak ani ti chuan Eastern Standard Time a tlaidar nga le minute somthum pakua Iran lamatanga mittimim theitur zong chin fel nuwa B2 flight team te chuan an mission antivedon chawani ama in indo thlona za somnile panga ten bomlian thak na tur fit za somruk pali azaw le fit zaruk somnga paruka thuk an lo hong to a America indo thlona te po zalen takin an leu fia theito Iran lamatangin missile pakhat po an mani beitur ka chua anilova Iran indo thlona pakhat ma an cheve manlo tlaidar nga le minute somli Eastern Time ania bom hlawom massive ordnance penetrator MOP bom chu B2 thona fit singli sanga asanga thokatang chuan thak anita GPS system chu satellite nen anin thunzom chata anduna zone tak afu ngeyang le pound sing thumarit bom thokna le hlawom chuan leilam anger thlatavon vona leihib na inalo puina saboka amaka chakin atlathata bungra phur rel
energy joules maktadoi khatle point nga achakin concrete bang asupop angvel tur hiani bom siam na man ruwa ka pathir tank siam na aloi manga siam chuan concrete fit zani la ya cha po aton tlang theiani chu granite tlang fit somlia cha angvel aniang bomin thlona akal san atanga second somli le pathuma chia atuma fuwa apuak tadurani lir nging Richter scale magnitude ni le point thuma chak awm ngala amaero chu bom chu atira apuak ngal mailo chutia concrete le lungrem cha tak aton tlang nu chuan a smart fuse chu bom ti puak turin ain adjust ve ta chowa he hi thil poimo takani bom chuan a thei anga thu ka thleng phota ti chuan lein nuaya nasata ka thil ti chaturin apuak ta chawani bom chuan hydrophil panga a trigonal explosive pounds athumari tapaya chu fit za somriat vela thu ka apuak darta fit som thuma zaw leikak asiam ngal he bom puak hian a target a chi chiani mailova target bialvel chu atidar sar vekani nasatakin lein nuai lung chu second khata fit singkhat sanga anain angor nginga lein nuai lungke nasatak takle lein zomna ati chat pheng phungani concrete cha nek na sa sai singkhat po dang thei tura duan khan nek na nasatak sai nuai khat ahan tong ta niya akhirua kani mailova achimina chimani United States chuan bom pakhat mai thla ka du tok lo Fordo nuclear songbol na Irana MOP bom som pani zet athla kani Nantas nuclear songbol na chu athuk te chiam lo wangin bom pani chau adu tok Iran laka United States chet dan hi anna hleya Iran nuclear songbol na mun anti chia ani ringot lova aborvel boruak zong abol ho ngal vek Iran tan a nuclear program chunzom le chu hunrei tak thil theilo tlukani hial toang kha operation zong khan minute somni panga chi a oa Iran lamatangin missile pakhat poka chu anilova Iran lamatangin missile pakhat poka chu anilova an fighter jet pakhat ma an chachuak man lo bok United States in a thong fu hle Iran in kumtam tak chung thei top chua nuclear program kal pui chu darkar khatpo tlinglova United States in ati top sak derani Iran tan vaivuta tanga bultran thatle angai hial toang United States sipai te chuan tun ma zonga Iran nuclear chungchang buaina re theilo chu an met tari ani Iran in hampurna an nuclear mun chu thalera an chantira kum local le zel turatan geopolitical mel mang antidang lamdon ta Iran nuclear program anti chet hian buaina antire tafekti na ani kherlawang Iran hian antlom ta tin anin pomangem phubalak atumlet zok lawang mo he thil hian Middle East a buaina nasazok achochua kangem engtiangin nge Middle East boruak ain lumle zeldon khovelin athlir me kani ti chuan tuna hian Israel la Iran chuan inka hai an han nei hritania America inrol na khan enga mochena Iran thla chu ati tliak ve nge in arinom Iran hian engtin nge ti don angoi mai don nge United States hi abeilet vele don nge Israel nen hian in the one chunzom le anga Middle East a boina lian zok achuak zel don ti hi khovelina thlir mek chu ani ole khati zong kha tun chuma LPS close up kan thlir ho thei te sulo ni le ta thlir tu te zau khu ma chuan remna ni po hi sarkar na phong chel tu azirin ropui takle ropui lo tak alo ni thei ani don hi ati mang thave kule